Danas glavne vijesti dolaze sa Donjeckog fronta. Upravo ovdje su ruske snage uspješno završile operacije u području grada Severska i ostvarile jednu od svojih najznačajnijih pobjeda tokom ove godine, pobjedu koja će imati direktan uticaj na dalji tok rata tokom nadolazeće godine. U našoj prethodnoj videoreportaži od 8. decembra naveli smo da će Seversk vrlo brzo pasti, što se u međuvremenu i obistinilo. Pozicije oružanih snaga Ukrajine bili su izuzetno ranjeni širom grada, budući da su ruske snage nakon proboja u predgrađima uspjele potpuno razbiti liniju fronta. Time su Ukrajinci izgubile koherentnu odbranu, jer jasno definisana linija fronta unutar grada više nije postojala. Ovakav razvoj situacije omogućio je Rusima da ozbiljno naruše ukrajinske logističke veze, kao i da izvode konstantne zasjede unutar samog grada. Ukrajinske snage su se našle u haotičnom okruženju, bez mogućnosti efikasne koordinacije ili organizovanog otpora. Situaciju je dodatno pogoršala ruska vazdušna nadmoć u kombinaciji sa izuzetno gustom artiljerijskom paljbom. To je omogućilo Rusima da identifikuju i iskoriste slabo bramine tačke u već krhkoj ukrajinskoj odbrani i da kroz njih ubacuju dodatne snage u nove proboje. Ovi navodi potvrđeni su brojnim borbenim snimcima iz samog Severska, na kojima se mogu vidjeti precizni udari navođenim avionskim bombama. Takvi udari prisiljavali su ukrajinske snage da razrijeđuju svoje rasporede širom grada ili da se povlače u podrume, pokušavajući izbjeći eliminaciju. Posebno se ističe i snažno dejstvo precizno navođenih artiljerijskih granata tipa Krasnopolj. Na dostupnim snimcima može se vidjeti kako su ove granate sa velikom preciznošću pogađale ukrajinske položaje u jednoj višespratnici. Više uzastopnih pogodaka u gotovo isti dio zgrade, uz minimalno odstupanje od svega nekoliko metara, omogućilo je ruskim snagama potpuno neutralisanje tih položaja. Kontinuirani udari ruske avijacije i artiljerije u kombinaciji sa djelovanjem diverzantskih grupa na kraju su prisilili ukrajinske snage na povlačenje iz čitavog Severska, čime je grad prepušten ruskoj kontroli. Zbog očekivanja intenzivnih uličnih borbi, veliki broj ruskih vojnika bio je spreman za borbe širom grada. Međutim, ispostavilo se da je većina ukrajinskih položaja već bila napuštena. Umjesto boraca u podrumima, stambenim zgradama i kućama, ruske snage su naišle na veliki broj civila koji su ih dočekali sa dobrodošlicom. Donbas je tradicionalno regija sa izraženom proruskom orijentacijom, te u mnogim gradovima, uključujući i Seversk, značajan dio stanovništva ostao uprkos evakuacionim pozivima, odlučivši da čeka dolazak ruskih snaga. Intervjui sa civilima iz Severska dodatno svjedoče o, kako navode, lošem odnosu pripadnika oružanih snaga Ukrajine prema lokalnom stanovništvu. Pojedini snimci također prikazuju ruske vojnike kako zajedno sa lokalnim stanovništvom podižu zastave, simbolično potvrđujući zauzimanje grada. Snimci iz različitih dijelova Severska jasno pokazuju da se grad u potpunosti nalazi pod ruskom kontrolom. Ako vam se ova reportaža dopada i želite da vidite više ovakvih sadržaja, obavezno ostavite like i pretplatite se na kanal kako biste podržali naš dalji rad. A sada se vraćamo nazad na video. Pad Severska potvrđen je i od strane predsjednika Ruske federacije, Vladimira Putina, koji je ovu operaciju označio kao jedno od značajnijih dostignuća u okviru ofanzive u Donbasu. Tom prilikom dodijeljena su i odlikovanja borcima učesnicima operacije. Prema zvaničnim navodima, zahvaljujući pažljivo planiranim i oprezno izvedenim dejstvima tokom same bitke za grad, poginula su samo 4 ruska vojnika. Važno je istaći da su najteže borbe, uz veće gubitke, vođene mjesecima ranije u selima, šumskim pojasevima i na poljima u okolini Severska. Sam pad grada, gotovo bez ispaljenog metka, rezultat je njegovog nepovoljnog taktičkog položaja, koji je ukrajinske snage prisilio na povlačenje. Iako se radi o gradu sa oko 10.000 stanovnika, pad Severska ima izuzetno veliki strateški značaj za dalji tok ruske ofanzive u Donbasu. Sa istočnog pravca više ne postoje ozbiljna utvrđenja ni snažne odbrambene linije sve do Slavjanska i Kramatorska, 2 najveća grada u ukrajinskom dijelu Donbasa. Njihov eventualni pad omogućio bi Rusima potpunu kontrolu nad čitavim regionom. U novo zauzetom Seversku, ruske snage će uspostaviti logističko čvorište, što će im omogućiti dalje napredovanje ka Slavjansku, koji se nalazi svega 17 km zapadno. Očekuje se da će prvo napredovati u pravcu Slavjanske termoelektrane u Nikolajevci, kao i prema naseljima Raj Aleksandrijevka, uz istovremeno učvršćivanje položaja duž kanada Sjeverski Donjec, Donbas.
Time bi se stvorili uslovi za direktne napade na sam Slavjansk. Sve u svemu, ruske snage su uspješnim zauzmanjem Severska stekle značajnu stratešku prednost u širem kontekstu bitke za Donbas. U narednim mjesecima može se očekivati postepeno napredovanje ka Slavjansku i Kramatorsku, kao i teške i odlučujuće borbe za ove gradove. Hvala vam na pažnji.